Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunod na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Roldan, asidaga kun. Ay na, talo aldaw la di kay nakita ka dagiti ubing kat perminti iliw ko kada kayo. Uray da kami kailin da kauna yan. Kanayon mi siksigaan ti sa sangpet mo. Sige, ituloy tan tulangin ti agsarita na makadanon ka na di ka madisturbo iti panagmaneho. I love you, bakit? Love you to. Bye. Trati masabat ko. Loren, apaya pinanawan na kami matan. Nagsaur ka. Apay ngayon ba tinagagmay samang kita ka na iti anak ta? Daddy, awanan ni Mami. Daddy, awanan ni Mami. Nagsakit. Anak ko. Diyak ka mahalan dahil yan na pasama kiti nayo. Batat ti panangibati na ka na tayo. Gaputi kina irresponsable tinabartang at driver ti truck. Anang dungpare ti lugan ti nayo. Daddy. Nagsakit. Anak ko. Nagsakit. Tigawanin ti nayo. Oh, my Papa, to me he was so wonderful. Daddy, gusto ko man. Kanayon latan di pa naging inom yo. Panawan na, Patrick. Di na pakibibiyangan. Nabartag kayon. Isuahuston, Daddy. Ang mga nagsakit kayo iti kanayon na pa naging inom yo. Di na man pakibibiyangan. Panawan na kung dito Munto hindi itang arak, Daddy. Idalimanag kung dagita naramat yo naginom. Apay nga imporak yung matantibaso, Daddy. Panawan na kunaklangarudan. Di ka di makawawat? Daddy? Saan mo nga mo? Nuka sakit. Di barik-rik na. Iso di mo nga ron pakibibiyangan din yaman nga ramidek. Naawatam! Daddy, api naglalaw ka. Uri si Kamawi. Di ka makibibiyang. Di mo tultuladan ti kapsat mo ang naglaing ang makibiyang. Daddy? Ala, pumanaw kayo nitay. Di asit gano agin inumak. Naawatan niyo!
Ala, huston, Patrick, di ka nagsangit. Napayakas din ni Daddy, Aya. Saan lang mo't nga iso tinasakitan ni Tipo pusay ni Mami? No nasakit kan ko, ana, nasakit mo't kada kaming anak na. Aw-awatin yung latan ani Sir Roldan, Patrick. Diyak kayatin nga asit gan ni Daddy. Naglakang amina na makaungat. Saan nga kasi di? Asit ganyo lata Kasarsarita yun no saan nga gininom. Kanain mo't nga gininom. Kaslasanan nga iso tiya, Mami. Nagbaliwan ni Daddy. Kaslasaan kami na napatagkan ko, ana. Ala, napatag kayo kini Sir Roldan. Nasakit pa lang amin kunkuha na ti kaawaan ng day di Ma'am Lorraine. Isu akas jay ti Jarna. Yaya, simangpat ka din ni Daddy. Saan pa'y nga road? Nalaabit ang nag-overtime iti trabaho na. Kastangat-tangag paiso. Amang ano na panbat na ginom. Sigurado ang apartek man ano sumangpat ni Daddy. Maturog kan, Mami. Saan mo nga urayan ti sasangpot ni Daddy? Maturog kayon nga agkabsat. Sana balay tadamot tulbog ni Sir Roldan. Makastriklat ta nga oray makaturog tay aminan. Sigurado ang nabartek manan ni Daddy na sumangpot. Sigurado day taa. Sige nga, Rodan. Ingka maturugan. Sakton di makisarita ka ni Daddy inton bigat. Amang ano makaungat manan kan kano kasaritan, manong. Makamuditan. Kasaritak lang mat. No makaungat kanyak, anyang nga ron ngay. Basta kasaritak ni Daddy inton bigat. Itay pa yakit kitaan ka. Agmay may saka lang dito'y table. Kaya't mo, takaduan ka? Diyak, kasapulan di ka doon. Nagsuplado ka matan? Di kagdanan, takasarsarita ka lang. Okay. Tangay, napilit ka man. Panagkunak, kasapulam ti kasarsarita. Narigat ngamin ti agmay may sa nga umininom dito'y beer house. Kasapulan ti kadwa. Sige nga ron. Agorder ka ni ti inomem. Siyakon, ti makamo. Sure. Sige nga Rod. Agordarak iti drinks ko. So di na tiyayan ko. Hi! Oh, Nakaring kagaya man. Di mo ko naan analipatan na kon. Kat nagpatpat nagta na turog diti hotel. Nagragsak kay ti sidong ko. Iso pa check analipatan mo ti pagdaldalanam ita. Naistoryam kanyak anabit pa'y anatay ti asawam. Iso na sumok mo tinapan iti beer house. Di ka nagbidot na nakamamo kanyak. Ta siguraduak amalipatam ti may papan iti asawam. Babaan kanyak. Mabalin ka di. Saan ta napagsaritaan ti may papan iti day tabanag? Sure. Ibagam lang nga niya ti kaya't mapagsaritaan ta. Ngam, di mo liplipatan ti bayad mo kanyak. Sana libre da ito yan niya? Trabaho ti susurot ko kan ka. Iso arumbang lang arod, abayadan na.
Adi, apay nga itala nagawid kayo. Nagdandanag kami kan ni Mavi. Ta saan kayo ang nagawid idirabi eh? Ada na patag nga nasikasok. Anya nga itinasikaso yo, Daddy? Apay aya ang nagado damdamagan niyo. Nalipatan yun sa meten nga anak kayo lang. Awan bibiyang yo. Noan yaman ti aramiden ken papanak. Daddy, apay ang nagbaliw kayong matan. Saan kayong matasigod akasta? Apay akaslawanan patagmikan ni Mavi kata kayo. Nasakit ti ulo, Patrick. Iso sumarteng kan. Daddy, saan kami ka din na napatag ka na kayo? Urugyan dak ka di manen iti awan kes iskan na adamdamagan niyo. Gaputa kasta ti marikrik nami. Saan kami na napatag ka na kayo? Nasakit ti ulo ko nakmet. Kayat ko ti aginana. Apay adi yung sumbatan ni Mavi, Daddy. Pudno ka dito imbagana. Asaan kami na napatag ka na kayo? Stop it! Di mo amunoan niya ti marikrik nak. Gapi iti kaawanin ti inayo. Di mo! No kasano kadagsan kanyak ti amin. Isungar aramidak ti amin na wagas. Tapno may liwliwag ko ti sakit. Kansa ang marikrik nak. Gapi iti kaawanan iti den natayo. Tanan ngagsubli ti inayo iti kaanuman. Amumi dayta, Daddy. No nasakit para kada kayo ti kaawanan ni Mami. Nasakit mo't para kada kaming anak yo. Panawan takon. Daddy, isubliyo ko man ti sigot a Daddy mi. Panawan dakon kunak lang aruden. Kayat ko ti agmaymaysa. Saan nyo lakuman a kinasasao ni Daddy yo, tanapudot ti ulo na. Nagdanag kami lang mo't ta sana nagawid idirabi eh. Kung naamilan no anyan tinapasamak kan kuana. Patrick, Yaya, pudno ka di ti atap mi asaan kami na napatag ki ni Daddy? ay sos, saan nyo kuman na pampanunutin dayta? Napatag kayo kini Daddy yo. Saan mi ngaminin amarik na napatag kami kan kuana? Wunyaya, awanan ti panahon na kada kami. Takanayon latan na agin inom. Nagkapoy ti trabaho na. Ara kadagos ti sangun na. Saan na kami nakasarsarita? Saan nakas idi si bibiyag day di Mami? Ay sana bale, ammo kag sublintumot lang ti amin iti kas iti sigod. No mailiwliwagan ni Daddy yo ti kaawanan ni Mami yo. Hello, Lola? Patrick, apok, kumusta kayon? Kastoy, Lola? Kanayon kami amalmalday kan ni Mavi nga ading ko. Kanayon nga minin nga awan ni Daddy dito'y balay. Naadamot dito'y, agin inom lang ti kukuin na. Anya? Manipod awanan ni Mami, kastanter aramidan na. Kaslasaan kami na napatagkan kwa na. Saan na nga minasungsungbatan ti awag ko? Iso asikan ti inawagak. Lola? Sana bale, tasikasun ti papel ko para iti panagbakasyon ko di na Pilipinas. Agpaiso, Lola? Wala pok. Naglamin mo't laang ita di Amerika. Iso akayat ko di agbakasyon pa laang di na Pilipinas. Kantap no makita kayo, apok. O sige, Lola, urayan mi nga ti panagbakasyon nyo. Kunaklakit din no saan kan nga umay dito'y beer house, Roldan. Diyak kayat ti masapa nga gawin. Tanakarkaro lang nga mariknak ti pan nakaikawak iti kaawanin ti asawak. Talagang inayayat mo tinagpukawan nga asawa mo niya. Talagang ay ayatik unay ni Loren. Iso nakas ang unay para kanyak ti kaawan na iti sidumi. Namumla ko ma. Noon niya ti marikrik na kita. Sana bale, adaak mo dito'y. Aramidag ti amin, tapno malipatam tinatayan nga asawam. Kaya't ko ti uminom.
Sure, danggayan ka nga uminom. Kan may saan ka akirma ta customer? Iso akay kayat ka, Roldan. Taamok, abayadan nak iti dakkel. Nalausan ti bartat mo, Roldan. Kaya kuntim maturog. Okay, maturog ka lata. Nawaya ka maturog dito yung hotel. Nakaturog ang tiloko. Adumot ti kwarta dito ang tao. Panagkunak. Nginginaan amin nga alahas na. Iso nga alaag amin na mabali na pakairanudak kan kwa na. Ama ano kalata saanan nga pakita. Sayang mat. Aday ta. Naala kong ti singsing, kwintas kan tirilona. Kita man tibag na. Agduduma mo ti karga ti bag na. Dahito iti wallet na. Wow! Nagaso ti kwarta iti wallet na. Alaag amin na nakarga ti wallet na. Kandag iti alahas na. Kat pumanaw akong dito'y sakbay ang makariing. Nagsakit ti ulo ka. Anyat, napasamag. Nakawara ti karga ti bag ko kan... Awanin dagiti alahas ko. Anya ti kayo tasangon da ito eh. Lisa! Lisa! Awanin. Isulakit di tinangala iti amin nga alahas ko. Ti wallet ko. Nairwar amin a karga ti wallet ko. Kat inala na amin a kwarta a karga na. Ti awanan bain a babae. Agtatakaw. Sir, itay pa'y nga urayan da kayo dapat trikken maabay. Madandanagan da ta saan kayo manan asimbangput idirabi eh. Kaya't kontagin na. Ibagam adidak pa'y kasarsarita. Sir. May sakamot asaan ang makaawat. Sir. Imbagak lang nga ruden akayat ko ti aginana. Didak singaen iti panaginanak. Anyat, kukuhaan niyo dito'y silid ko. Bambantayan da ka, Daddy? Sana masapol labantayan dak. Rumwar kayo nito'y silid ko. Agrubwata kon. Tas sumrega kon iti trabaho. Kaya't da ka pa makasarita, Daddy. Sumrega kon iti trabaho kunak lang aruden. Di kay mang disturbo. Awanin ti panahon nyo kada kami. Takanain mo ti na marabyan kayo asumangput. Kung nabartag kayo pa'y. No saan man? Saan kayo mo't naagawid iti rabi? Kat naagawid kayo, maturog kayo adagos. Di na kami pa'y kumustaan, no nasayaat mo't lang ti kasasad mi ngagkabsat. Agtrab-trabaho ak para kada kayo. Anya pa'y lati sa pulin nyo. Kat saan kayo mo't ngagkurkurang? Saan kayo mo't abis-bisinin? Pudno, Daddy. Saan kayo nakasitisigod? Sa bali kayon, manipudawanan di Mami.
Ni mami kadi lang tinapatag ka na kayo. Saan kami kadi anapatag anak iyo? Sumardeng ka, Mavi. Putno mo timbaga ni Mavi. Saan min amarik na di pa nang ipatagyo kada kami? Kaslawan amami, tasaan ta kaming ikaskaso. Naawan la siguro ni Yaya mga asikaso kada kami. Jack Lamon, tawan mo tanti bibiyang yo kada kami. Kaslawan anak yo ang makasapol kada kayo. Tabagiyo lang ti pampanunutin nyo. Nagbastos kan. Anya pa'y lang ti sapulin nyo, kat ipapaay kumat amin ang masapsapol yo. Agtrab-trabaho para kada kayo. Saan lang mo takwarta ti masapol mi daddy? Kasapulan mi mo ti presensyam. Diyo lang amin amon no anya ti pagdaldalanak. No anya ti marikriknak iti kaawanin ni mami yo. Kasla na tayon ti kagudwa apas ti biyag ko iti ipupusay na. Ni mami kadi lang tinapatagkan ka, daddy. Saan kami kadi anapatagkan ka? Ah, No nasakit para kada kayo ti ipupusay ni mami. Nasakit mo't para kada kami daddy. Naimbag kayo pa'y. Tani mami lang tinapukaw yo. Ngamda kami kan ni mami. Ina ka naman tinapukaw mi. Tapa nagrik nami kat kaslawanan ti amami. Kapoy taramid yo itan. Kasta di paraparik na yo kada kami, daddy. sumardeng kan, Patrick. Punomet! Ni mami lang tinapatag ka na kayo. Ngam saan kami ang napatag nga anak yo. Kuma, da kami langan ka ni Mavi tinapukaw. Sana ni mami. Parang no naragsakan, daddy. Bastos ka nga anak. Daddy, napaiswan kayo itimbagang. Kaputapot no. Ni mami lang di patpatag yo. Awan sirbiming anak yo. Humanaw kan. Diyak ka sa pulang ti anak abastos. Awan utang mo anay baganakan. Di kayang tanag, tatalaga pumanawag. Tamo ka na itati mga paragsak ka na kayo. Manong! Makamuditan no sa dino titurungag. Ay, masidag ka man ditay. Kasla adit dagiti nakatugaw iti masungad ko. Agsublak langan, iti bangir ti bagnak. Ay, di ka madayo. Diyan ko ni kaskaso. Kung nagkalangaro na di ka umadaya. Kaya't mo ta ngayon nakuha iti gripo iti bakrang mo. Hala, iyag mo iti bag mo. Daddy, pimanawa talaga ni Manong Patrick. Iso ti kayat na. Iso apay bayam. Saan ko mapimanaw? No saan nagapu kada kayo, Daddy? May saka mo't Mavi. Kayat mo ka diti sumurot iti kapsat mo. Ibagam lang. Nugas ta ti kayat mo. Daddy? Nalalayng kayo ket din nga agkabsat ngem siyak nga amayo. Presensyam lang matisap sa pulan mi, Daddy. Sir Roldan! Oh, anyat masapol mo. Sir, ada imawag nga staff iti ospital. Ada kano iti ospital ni Patrick ta nabagsol. Anya? Ha? Apa ang napagsal ni Manong ko? Anya nga ospital ti ayan ni Patrick? Patrick, iho. Daddy, mapukol tayo ka din ni Manong Patrick. Saan? Di ka agsawi ti kastanak ko. Amok ang makalasat iti pagganti kapsat mo. Daddy, Sana mabalin ang mapukaw tangat ti kapsat mo. Diyok langit di ka ba landay ta? Diyok mapakawan ti bagi. No nakarkaro pa iti mapasama ka ni Patrick. Diyos ko, pagawan anak, kadagiti nagkurkuranga, kadagiti anak ko.
Ispalem, iti pagkati anak ko. Di mo itulog ka mapugaw ko, tinauna ng anak ko. Diyos ko. Ikanak kumabay di kundaway ko. Amang ipakita. Ken mangiparik naman iti pamatag ko kadagiti anak ko. Daddy. Nagsakit. Di mo pusay si asawa. Kadyak langit di ka pala nariknain. Namaysa ka dagiti anak ko, ti mapukaw ko. Ispalang iti pagkanta anak ko, Diyos ko. Agyaman iti Diyos, tanakaring ka niyo. Daddy, Saan ka pinampanawan, anak? Binambantayan ka. Naging gaya tinaispalagan iti pagka. Yak may lawlawag tirik na. Itinalaos sa ragsak ko. Tamok anaispalagan iti pagka. pakawanan dak, Daddy. Inikan kayo manan iti pampanunutan nyo. No. No, iho. Siyak dagit daw iti pamakawan kan ka. Husto amin dagit imbagbagam kanyak. Daddy, Linamot na kinalaos sa sam, ken liday. Iti pupusay tinayo. Nalipatak nga da kayo pa yung anak ko na batbati ti danak. Ang makasapul iti pamateg ken saranay ko. Pakawanan na iyo. Sana rumbeng adadaelag ti biyag ko. Gaputad da kayo nga inted ti na marswa. Amang mang tidragsak ken kirid kanyak. Tapno sangwag tanya manadumte nga panobok iti biyag ko. Daddy, Nagkasatakit di. Tagas kada kayo ken ni Mavi tinagbalik ang anak ko. Saan kayo asakit ti ulo? Isa man ipo dita. Mga barwanan tayon, anak ko. Lipatan yun dagiti saan na nasayat apagteng anapasama kiti kalabes. Ikagumaag tiyagbalin na nasayat nga ama kada kayo. Babaen, iti tulong tinamaswa. Maragsakan ako unay ang nakakita kada kayo apok. Roldan. Kunak no parikot isang putak dito'y Pilipinas. Kuma, dito'y ka nagtalinaad, Lola. Saan ka nagsubsubli di Amerika? wen Lola, saan ka na pumampanaw? Da kayo at talaga. Patganyo nga mintikid daw dagiti apo ko yo, mama. Alawan, panunuta ka na imbag dayta apok. Sige Lola, mangisagana kami ka ni Mavi iti pagsasangwan tayo. Lutwan mi ti kanayon alut-lutwan iti ni Mami. Ay, uwan kakayatak dayta. Sige man, ore siyak. Kailiw kong dayta. O sige, tagluto kami ka ni Mavi. Umay ka na ding. Uwan manong. Sana ka makaid na idadak iti Amerika. Pampanunutak ti sitwasyon nyo dito Pilipinas. Isa dinardaras kong tinagawid, iho. Pasensya kayo lang kuman, mama. Nailibayak iti pagdarikmat, idinapukaw ko ti asawak. Roldan, iho. Nalipatak na da obligasyon ko kadagiti anak ko. Arumbay nga sangwat. Nalipatak nagtultuloy lat ta tibiyag. Nga oread da sumina nga ipatpateg. Pudno dayta, iho. Saan analpas ti panagtulid ti biyag iti ipupusay ti asawam. Amin tayo kat mapukaw. Adala ang dagiti umununa, kanadabot dagiti maududi. Katrumba nga aramidan tayo dagiti obligasyon, kan responsibilidad tayo amabati. Tagtultuloy lata ti biyag, iho. Mama,
Adda makagapo no apay nga imununan anaginan na ti asawam. Dakkel ti panagtalek ti namarsuaken ka. Iso asi ka tinabati amang kita kadagiti anak po. Ta obligasyon tayo anaganak, ti mangyasideg kadagiti anak tayo iti namarsua. Dayta ti kagrunaan nga obligasyon tayo kas naganak. Tawan serbi ti amin na kinabak nang dito ilubong, numayaw awan mo't dagiti anak tayo. Iso nga agbalin tayo kumaapagwadan kadagiti anak tayo. Tadayta ti imetenda aging ga iti panagdakkel kan panaglakay da. Mama, Tanagsaya at akinaimbag ti imula tayo iti kaunggad dagiti anak tayo. Saan katapong tot ken gura. Tano padakkelan tayo dagiti anak tayo. Iti na kristyanuan a disiplina ken pamagbaga. Sigurado nga agbalindamet a natulnog ken nasayaat nga ehemplo iti padada tao. Bayat ti panagdaliasat da dito'y rabaw ti daga. Taga Efeso kapitulo may kainem iti bersikulo may kapat. Dakay anaganak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag a mamataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkelen nyo ket dida iti na Kristyanuan apan nakadisiplina ken pamagbaga. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yo amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here